pu chairman le voina alumni shoi tu te college principal le zirtir tu te le TV lama chang le YouTube patanga lo thir tu zong zong te Hrangbana College Alumni Day le Ruby Jubilee du sakna chibai kabuk acheu Hrangbana College sa hian sang ni pahnia tanga sang ni panga chungkhan BA kan lo zirvea chuan kan van nei khop maya Hrangbana College kan lut mana government Hrangbana College kan lut le man boka a transition period kan nang mana patch van nei pol tak kan ni vein ka sia din hei voina ka batchmate tuna khan ron ding chok zauchia Major Caroline zonun moi ani tenen khan SU leader ta kan ni hawa alung len thla khop maya voina kan hanin hu the nichina zai kan ngai thak tak somte changte ta kha kan batchmate ani kha commerce ane bokoni chuan alumni association b ka hian sang ni som paruka tanga sang ni som ni pakhat kumin February tha theng kha general secretary mo phurna min han chel tir vea tin lo tak chungin kan phak tok kero chuan thanem kan ngai ve khop maya nak assessment te kan han face tin assessment kherlo ate po college function poimo le activities sang sang ate kan phak angan kan an tel vea tiang chuan kumin February tha alumni meet constitution om dan tura chuan zero body meeting kan ti kha ani deuh berang chu ta chuan in thanna kan han neya shroi tu tharten amin han chok ta hei kalom khop maya kan shroi tu thar puje ke dong zol kai shroi na noya shroi tu thar du am tak tak le mong jang le zual thatak tak te an ron chuaka chung te chuan in ke ni ai thazok ma hianin activities le thil chi thang sanga po membership drive ate po malak nan han nei chho ta char chara chuwang chuan shroi tu thar te in kalzel na tura du sangna ka hlan chewa tin amami te ai tha in polin ron oinungani in ron chok thawani ti kha kan soidua kalom hle ni chuan alumni din tan na hianin alumni association din tan na hian amhala tu zinga kan lo tel ve kha ka soi chak riau mai lung len thaka sang ni panga kuma kan college hianin silver jubilee kan lom dona chuti lai chuan students union leader kan nia amai ro chu kan tram silver jubilee kha July tha lom tur chuti lai chuan keini kha kan chu hun chia to kan tram po top to tur se son thar in tran to students union leader thar po than hun to kha ani amai ro chu khati la ya principal pu zatlai khan ngoi te u SU leader thar te chuan thilan la ron zir chop dona ahuna tep ter to sia chu wang chuan nang ni SU leader ni lain silver jubilee lom theng hi chu latlang ro u tram latlang ro u atia silver jubilee lom so kanin thang don lia students union chu tia chumi wang chuanin kan han chel tlang ta chuan silver jubilee lom don khan kan college chuak mi prominent tak tak mi zaom tak tak le mi ro pui tak tak thei angin kan han zong khoma article ziak turte tin college chanchin an hriat ang men shil turte souvenir le khami a han Thailand turang chi thalak poimo te ang koleka chung kara chuanin alumni president kalta tuna amachia president pulal ma chona zo fan en hian kan ti dun na thil pakhat kha kan soi chuaka SU leader hlui shim in mu khom hi hoi hot teng wa ma lo la ta chu atia ni khan ta tang chuan idea kharon piang chawa kan principal pu zatlai hena khan SU leader Hrangbana College sa SU leader adin tiratang lo ni to zong in mu khom kan tia alumni din po kha kan la soi chi lo ni ta chuan chanchin bu ate advertisement kan chua thei top khanin a theyang ang phone number kan nei te po kan han phone call buka ti chuan a date takha ka dairi ka lo hai chok lo boina hian thu ka soyang ti ka lo in ngai tu lem lo chu wang chuanin a date taka chiang to lo June sang hi panga vel ani mai thei chuti lai chuan principal room a kanin hu khom ta mi engemaw zat adin tirami te tin a junior deute alai hol lai vel mi te kain hu khom theya chuta tang chuan kan in hu khom na kan han soi ho khan alumni association hi dinang kan tia alo ding chuak ta chuan soi tu ezok OB te po kan hanin ruat nok noka committee member te tiang chuan alumni association hi sang hi panga adin chualo nia adin tu te zinga kan lo tel vea committee member ate min han ruat ve ngala
ka inti nei tu viawa tina nuwa general secretary ate min han da velia kan inti nei tu viawa tuna hian pola hianin soi tu ni tolo obi ni tolo nuwa omdan hi thiam harang reng khopa kaichu ka pol lo tel to nei mangai vak chi kan ya college te poni thawa university ka lo lu to nang chi khatianga khan vatel chiam hian soi tu ni lai te hian soi tu hlui tin min lo ngai poimo ve thin sia kan deep de wang te ka lau de thina vatel lo lu tuk don la in obi ni to lo nuwa ngai tha dai me lo mangai tak tak lo an ting hal lo om ro bok sia din hun lai de chu thian om thei ni chuwang chuanin atok te in sir chho bek bek hi angai don viau in ka sia chuan nichina hun ser kha Reverend Vanal ro khiang te khana ron manga ti te ne na ron tiang ngai nom khop maya chan chu tun ma hemi kan hun lai ti ve khanglang le fresh social le function sang rang kan nei changa kan su hroi tu hluite tin zir lai hluite khatiang alumni member kan tiang chi thuan ron soi mo chief guest aten ron changa hun serten ron man hian an hun lai thil khengan soi kha college history ani zela keini tan chuanin ngai nom ti taka ngai thak tu le kan beng ti war tu khalo ni zela tuna te po he college mun kan nei dana khati khan highlight ngai nom tak kha kan han ngai tha khang te kha tuna tv lo thir tu zong zong alumni tele college student tuna heta student ni mek te tan po khan he kan college history kan shian na nar poimo khani zela alu ka ti em ema kan hun lai khan keini po su leader te khan han ni ve chu silver jubilee lom lai taka su leader kan lo ni ve te kha alu em ema keini dan chon kan soi ve reng to turani chuan ka soi thui lu tuk lawanga su leader ka chu ve ngot na chan kha tiang deuh khan ni china purawate puje ke te po khan an soi to college ka lu ma hian su leader ni tum na le kha tiang lampang kha ka ngai tu phabik lo re a ka chu ve ngot na chan kha ka la soi ngai vak lo thian ho ti tia chon ka soi thina voina ka soi chuak ka kan soi chuak teng first year ba kan han nia ta chuanin su a khanin hei kan mel riat kan thian tha second year third year ate pon lo om ve nuala ani lai mek le achu le tur in thandona anon campaign nak heu su leader chun lo va poim om ve kan tia ta chuanin kan thian ten lo kam min lo campaign pui ve ro an han tia chuan kan han campaign pui ve lai ya chuan abik takin elected post ni lo assistant kan ti post ho kha appointed ani wangin vote bank katan elected post chu tu te hian first year mi hi assistant an ruat thin ti kha chu ma na tanga kan tradition tun thleng po kan laken zel hi ni in ka sia college sang sang apon ni thawang he hi chu chuan first year kan batchmate pui pali lai mai kha appointed su leader an han om kha an felhlom khop maya then chu tin then khat kha chu an intivei ve tok te po khan oma students union leader kan ti hianin a then chu kan lu chan te po in ang lawa han soi shepa chak oma rinai khan kan batchmate te kan laka in luling de lek kan tiang chi de te khan lo om ve dewa tong moi lo ni lo sela le kan senior ate pon ni thawanga su leader ni na mang thiam lo kan tiang chi entinan college mason na le an student puita na mal som na ni tum na tak tang ni lo mani in high fur le enge model a power misuse sak de wang chi kha mi tha tak tak kara khanan lo om ve zel sia khang ho kam ho khanin mi tha in su leader hi kan chu tamangai ni ti kha ka ngai tua cheta tang chuanin second year tang chuan ka chu ve don ka ti chhota chu vel chu ka ril ru ni thil tha ti tum tak takin su leader hi kan ni turani ti kha ka ril ru ni ve to pa chu tianga su leader ni tum ve chhawan ni chhota kha ka ni chuan hei kan college hi lomom ka tia kum somli lai kan lo mang ve ta a chuta chuanin apoimo le an mention fothin voina mention ka chak thil pani khata oma hei pol a po zirlai pol a po thil chik mi te chuan zirlai pol za om tak anti ve thin student self support union SSU kan ti hi he college atanga din chwa sangkha zakwa somriat panga a he college a hian lo dinga chuta tang chuan a lo lian chho zela college sang ate an lo in din chhawa a to pa chuan general headquarters office nein branch le headquarters sub headquarters ti te lo nei ta dia tuna chuan keimani college nge ya po he adin chuan na mani se
branch pakhat khopui chunga branch pakhat angin student self support union a lo ve ta ni chutiang tin chua na college lo ni te hi alu hle me ya chu voina hian soilan lo thei lo nin ka sia chuan alumni chungchang apoi mo se kan principal en ron soi to a kan president khan ron soi to boka kan soi vele zeu du chu hei thian te pon min ti thina min zot fo thina chung te pon enga tingai zir chua to na college sa te university ate alumni ti thei in van boy pui pe me enge tangkai na enge hlok na enge son nan ti thina ni ke ni tan chuan a tangkai viau lo mai thei a zir chuak to te tan kan hlok pui to lo mai thei alumni association kha ma se he college si kan principal en soi ang khan zir na le thiam na min petu ania voina kan din hun thleng thei tura min cher chuak tu ania chumi chu enge kan pek let veng ti zo ka hi ni khovela nam fing zok tele mi thiam zok tenan ngai poimo thin em chu tuna hian khovela university chaberber oxford te cambridge te harvard kan ti te stanford te chung te chuanin an alumni te hi prominent alumni an hantian website an handa tak mai chu khovel ram hroi turo pui tak te nobel prize laureate tam tak te economist ro pui tak te scientist ro pui tak te mirama an mi chuan vor an prominent citizen tam takha khang institution chuak an lo ni wang khan an ni chuan an ngai hlu em mai ni chutiang zel chuan chumi te chuan kha an institution chua to na atan khan contribution an nei le thina an thiam na emo sum le pa emo le an theina chi sang khan pele thina chuan kha institution kha an lo chang tlun bel zel ta alumni te wang bokin chuan mi thiam tam tak cher chua le na turin kha institution kha aloin thuam chakle aloin thuam thale zualani chulai te chu kan ngai poimo ngain ka sia chuwang chuan kan chua san to a enga tan nge kan vatel chulang kan tile ringot thina ani lowani he thiam na min petu voina ka din mun thleng thei tura helaya min lo cher lian tu min lo cher chuak tu institution hi enge ka pek let veang hemi tan hian chuan kan institution tan chau kan college tan chau kan pelet ani lo nakina zirlai lo omle zel turte mi tha tam tak kheram tana ronin cher chuak turte tan vekani chu nichina hunser mang toina soi thil thati laya kha chuta chuanin kan ngai to na uluk taka kan se na tuin ka sia Hrangbana College chuak zong te alumni member ron ni vek ula membership fee ron pe vek ula chuan alumni activities ang anga atam vak lo activities chu ang anga te ngai poi mai ron participate thin ulatin executive committee kan imek thawa kan ngen vele cheuni e kalome Pujam Shomtin Moya, former General Secretary, Alumni Association, Hrangbana College, Lom Thu, and so yeah.